Andi Abbas SPDI MPDI sekaligus pembacaan doa. Hadirin hadirat yang kami hormati, marilah kita sejenak bersama-sama menghadapkan hati kepada Allah SWT. Kita berdoa kepadanya, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua, terkhusus kepada pengantin baru. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaqa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyata was-sihhata was-salamata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina innaka antas samiul alim. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatika wa abwaaba maghfiratika wa abwaabal jannati wa abwaabal khair kulli. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Demikianlah acara mapaci kita pada malam hari ini yang telah dilaksanakan dengan penuh hikmat serta akan menjadi suatu kenangan yang terukir indah bagi kedua mempelai insyaallah. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita santap malam bersama. Dan kami juga mengundang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk menunggu besok mempelai laki-laki yang 11